Ndza mamukela ka mahungu ya ririmi ra Xitsonga, vito ndzi Nyeleti Mnyuku. Londzisa ka tinhlokomhaka ta mahungu ka awara leyi. Xandla xa Holobye wa Ndzawulo ya Vutshila na Ndhavuko Paul Mashatile u endzerile xikolo xa le henhla xa Soshanguve East Pitori namuntlha. Xandla xa President Cyril Ramaphosa u kombele vadyondzi va xisati ku papalata ku engetela tinhlayo ta vadyondzi lava bihaka emirini. President wa tiko ra Amerika loyi a ku hlawuriwaka Donald Trump u vilerisiwa hi leswi swi vulaka ku sariwa endzhaku. Kasi eka mutlangi wa bolo ya milenge wa le Zimbabwe Tendai Ndoro u wisile ka xipano xa Zimbabwe Tolo. Xipano xa bolo ya milenge xa Cape Town City xi engetelerile kontiraka eka vatlangi Lebogang Manyama na Aubrey Ngoma. Vatlangi va xipano xa Guinea-Bissau va hetile xitereko xa vona ku nga se sungula mphikizano wa Africa Cup of Nations xewani. Vakulukumba vo hlaya va ndzawulo va endzerile xikolo ku ya vona leswaku swi sungula tidyondzo namuntlha hi siku ro sungula. Xandla xa Holobye wa Ndzawulo ya Vutshila na Ndhavuko Paul Mashatile u endzerile xikolo xa le henhla xa Soshanguve East Pitori namuntlha tanihi pfhumba ra ku pfula ka xikolo. Mashatile u vula leswaku vadyondzi va ka ntanga 10 kumbe grade 12 va fanele va tirha hi ku tiyimisela ngopfungopfu eka dyondzo ya Maths tanihileswi ku nga xikolo xa rixo xa Soshanguve xi endlaka dyondzo ya Maths ku nga ri Mathematics Literacy. Un'wana wa mudyondzisi exikolweni lexi ya Climate Ngoveni u boxile leswaku va tsakisiwa hikuva va kuma nseketelo kusuka ka ndzawulo ya tidyondzo no va na ntshembo leswaku nyan'waka xikolo xa vona xi ta tirhela ehenhla swinene. Ngoveni u ri ku va va endzeriwile hi Mashatile swi tikomba kahle leswaku xikolo xa vona na xona xi tekeriwa enhlokweni. Xandla xa President Cyril Ramaphosa u kombele vadyondzi va xisati ku papalata ku engetela tinhlayo ta vadyondzi lava bihaka emirini va ha ri vantsongo. Holobye wa Ndzawulo ya Tidyondzo ta le Hansi Nchimtsakana Ramaphosa va amukeriwile MEC wa Ndzawulo ya Tidyondzo exifundzeninkulu xa Free State P Mokgoyi. Xifundzankulu xa Free State xi kumile mbuyelo wa le henhla eka grade 12 kumbe matric eka lembe leri nga hundza. Kasi loko swi hate tano tidyondzo a ti sungulanga eswikolweni swa xifundzatsongo swa le Vhembe na Mopani namuntlha a xifundzenikulu xa Limpopo hikwalaho ka leswi tirhisiwa swin'wana swi nga se yisiwaka eswikolweni leswi. Masiku yambirhi lawa ya hundzeke Ndzawulo ya Tidyondzo ta le Hansi yi tshembise ku yisa tibuku na switirhisiwa swin'wana laha va tshembise leswaku swi ta va swi yisiwile namuntlha. Tidyondzo ti ta ya emahlweni endzeni ka tikamara ta xikadzana eka 30 wa swikolo leswi nga hisiwa no oneteriwa hi vakombisa ku vilela N'waxemu Vuwana xifundzenikulu xa Limpopo laha vaaka va vilerisiwa hi xiboho xa Huvo ya Mindzelekanyo ya Timasipala. Premier wa xifundzankulu xa Gauteng David Makhura na MEC wa Ndzawulo ya Tidyondzo ta le Hansi Panyaza Lesufi va pfurile ximfumo xikolo lexintshwa xa le hansi xa Bramfish Valley eSoweto. Xifundzankulu lexi xa tikeriwa ku va xi amukela vana va ka grade yo sungula na vunhungu laha va nga endla swikombelo swo amukeriwa hi ku tirhisa vukorhokeri bya inthanete. Xin'wana xa swivangelo xo hlwela ku amukeriwa ka vana i nkayivelo wa swikolo no hlwela ka vatswari ku endla swikombelo swa vona swa va amukeriwa. Kasi tolo Lesufi vula leswaku swi nga ha teka nkarhi wo tlula n'hweti ku amukela eswikolweni vana lava vatswari va vona va nga hlwela ku endla swikombelo swa leswaku va amukeriwa eka lembe xidyondzo ra 2017. Ndzawulo yi vula leswaku 51 wa vadyondzi a va se amukeriwa eswikolweni swo hambanahambana a Gauteng. Lesufi kombisa leswaku va ta sungula ku va va amukela lava nga titsarisela khale. Hi hala tlhelo vatswari vo tala a va swi tivi leswaku va ka mati va sweka yini tanihileswi vana va vona va nga se amukeriwaka eswikolweni. Holobye u vula leswaku i ntirho wa mfumo ku vona leswaku vana hinkwavo va amukeriwa. Miehleketeleriwa loyi a hehliwaka hi nandzu wo dlaya no lava ku dlaya endzhaku loko a ta va beleserile vanhu vambirhi eka xin'wana xa swipotso emugangeni wa ka Nkuzani a xifundzenikulu xa Limpopo vonakarile khoto ya majisitarata ya Tiyani namuntlha. Mulamuleri wa maphorisa a hlanganani Warrant Officer Stephen Makhuvele u vula leswaku mehliwa Mtshike Khetani wa 24 wa malembe hi vukhale u langutanile na swihehlo swo dlaya no lava ku dlaya ka loko a ta va baleserile vavanuna vambirhi endhawini leyi ku nwiwaka kona switswotswi matakuxa ya siku ra 31 n'hweti leyi hundzeke. Holobye wa Ndzawulo ya Vutleketli Dipuo Peters u vula leswaku vunyingi bya tinghozi leti humelelaka emagondzweni ya tiko minkarhi ya manguva ya masiku yo wisa na ntsako no tlangela lembe lerintshwa ya vangiwile hi vanhu vo chayela va byitswile, ku chayela hi rivilo lerikulu ku tlula mpimo na ku chayela hi vusopfa. Eku sunguleni ka vhiki
Holobye u tivisile leswaku 7,710 wa vanhu va hundzile emisaveni eka tinghozi ta le magondzweni ya tiko hi minkarhi ya masiku yo wisa, leswi ta endzhaku ka loko n'wanuna wa le KwaZulu-Natal a khomeriwile swihehlo swo chayela hi rivilo lerikulu egondzweni ra N2. Loko swi ha te tano, holobye u vula leswaku ku ta va na nhlengeletano yo kanela hi ku engeteleriwa ka milandzu leyi vachayeri lava chayelaka hi rivilo lerikulu ku tlula mpimo na lava nga landzeleleki milawu ya le magondzweni va fanelaka ku va va rhwexiwa yona. We are expecting by the 25th the task team to give us a report that will show how we are going to amend the laws that will change the traffic offences like speeding as well as drunk driving from Schedule 3 to Schedule 5. Ku langutisa aka lawa ya khumbaka ta matiko mambe. President wa tiko ra Amerika loyi a ku hlawuriwaka Donald Trump u vulerisiwa hi leswi swi vulaka ku sariwa endzhaku hi tlhelo ra tipolitiki endzhaku ka swiviko swo ka swi nga tiyisisiwangiki swa vateki va mahungu va Amerika swa leswaku xiyenge xa vuhlori etikweni ra Russia xi hlengeleti vuxokoxoko mayelana na yena eka xiviko lexi a xi tsaleke eka xihangalasi xa mahungu xa manguva lawa Twitter, laha a nge ko va mahungu ndlela yo lava ku n'wi onha vito. Muakatiko wa tiko ra Nigeria loyi a hehliwaka hi ku fambisa ndhawu leyi ku xavisiwaka mirhi exifundzhenikulu xa North West herhisile xikombelo xakwe xa beli. Miehleketeleriwa wa 42 wa malembe hi vukhale u khomiwile n'hweti leyi nga hundza endzhaku loko maphorisa ta va yayile emutini wakwe ku ya secha, laha va nga fika va kuma 26 wa vavasati ku katsa na n'wana kumbe muntshwa wa 14 wa malembe hi vukhale. Mulamuleri wa xiyenge xa maphorisa wo lavisisa vugevenga bya xiyimo xa le henhla xa vaHawks, Nhlangelani Rikhoto, u vula leswaku ntshamo wo tengiwa ka nandzu lowu wu ta sungula hi siku ra 20 n'hweti leyi taka ya Nyenyanyani ekhoto ya majisitarata endhawini leyi mhangu yi nga humelela kona. Loko hi langutisa eka ta mitlangu, mutlangi wa bolo ya milenge wa Zimbabwe Tendai Ndoro u wisile eka xipano xa Zimbabwe loko ti Warriors va ta va tlanga ku ringana na Cameroon goal 1-1 eka ntlangu wa vona wa xinghana lowu a wu tlangela eYaounde eka madyambu ya siku ra tolo. Mutlangi wa xipano xa Orlando Pirates u ve a huwisa tigoli ta 12 eka xipano xa yena eka nguva leyi, laha swi tikombaka fomo ya yena yi kongomanile eka xipano xa rixaka loko va languta eka Africa Cup of Nations leyi nga ta sungula emaheleni ya vhiki. Ndoro u huwisile bolo kusuka ka Colbert Malaji hi minete ya 14. Xipano xa bolo ya milenge xa Cape Town City xi engeterile kontiraka eka vatlangi Lebogang Manyama na Aubrey Ngoma leti ti nga ta koka ku fika lembe ra 2020 na 2021. Mukapteni Manyama na Ngoma va vile na fomo ya kahle na xipano xa Cape Town City loko xi ta va xi kota ku kuma xidlodlo xa Telkom Knockout Cup, laha sweswi xipano xi nga vona swi fanerile ku va xi hlayisa talenta leyi va nga na yona. Mutshami wa xitulu John Committees u vula leswaku va le ku vekeni ka ndhawu ku va vona leswaku va fanele va tshama va ri emahlweni ka xipano xa Ajax Cape Town ku endlela ku hlayisa vatlangi lava nga na vona. Vatlangi va xipano xa Guinea-Bissau va hetile xitereko xa vona ku nga se sungula mphikizano wa Africa Cup of Nations hikwalaho ka timali leti va nga hakeriwangiki. Xitereko lexi xi fikile emakumu endzhaku loko vatlangi vanharhu va ta va kongome eka president wa tiko ku va va ya burisana na yena mayelana na timali leti va kolotiwaka na tshembisiwa ku va va hakeriwa kambe va nga hakeriwi. Leswi endle leswaku president a va tshembisa mali ya vona leswaku va ta yi kuma, nakona va le ku tilulamiseleni ka mphikizano lowu nga ta sungula eGabon kusuka siku ra 14 n'hweti yaleyi ku fika siku ra 5 n'hweti leyi taka. Guinea-Bissau va le ka ntlawa wa A laha va nga ta va tlanga na Gabon hi Mugqivela eka ntlangu wa vona wo sungula wa ximfumo. Kusuka kwalano va ta va hlangana na Burkina Faso xikan'we na Cameroon eka ntlawa lowu. I ku hela ka mahungu ya ririmi ra Xitsonga, kasi loko a ri mina Nyeleti wa ka Mnyuku ni ra hi hlanganeni nakambe nkarhi lowu taka. Inkomu.